Astagfirullah. Please nyampe lah rumah. Wah, di mana yuk? Emang bener kah dia bang? Oh sih, si gana mah. Ya. Kasasar ya Allah. Selewe bang. Rogodem gitu. Rogodem guys. Wawancara heula ngarang ketua PSSI nah. Oh, nya gitu. Ka mana ya na, Pak? Lah, ieu Bandar Gula. Oh. Kembali. Oh iya wakil ketua. Kemana ya na, Pak? Soal tuh jelaskan. Mereka gelar anyar. Oh. Kan di rumah aja. Wow. Ya harap kena dibalas dah. Awan itu kena dibalas. Oh my god. Ketinggalan guys. Dasar guys. Kita ketinggalan kereta euy. Tadinya harap. Aduh. Mana kasasar euy. Jalanna goreng. Barudak ninggalkeun kumaha tuh baraya. Kumaha baraya? Ah, yeur. Bismillah we lah sugane. Tepat waktu ka ditu. Kita memasuki hutan rimba. Dalam bahasa Sunda ya, dalam. Ternyata kasasar euy. Wadidaw. Kudu nama jalan itu sih sebenarnya mah. Cuman kasasar. Baiklah hitung-hitung explore. Yuk kumaha jauh ditinggalkeun baraya anjir. Jam lumayan capek. Tuh nanti teh hujan dia aduh.
Belok kanan. Hah? Bisa. Bu, arahnya ke mana? Di atas non. Pas dia. Lebat mah di gelar anyar, balik ka gelar anyar. Ah, mana teh? Kalangkung. Tadi di mana tuh? keluar tim. Gue nyasar. Udah nama teh Sinagar kan? Lebat tuh. Abdi lebetna tadi teh Sukadami. Sukadami. Akhirnya. Anjir, sampai juga. There's a distance between us. It's getting hard to reach. Aing mau nyel konten parat jalan. Bingung dengan jalan. Haven't seen you in Garing. seasons, Halus ya. but all I hear is your Edan. Jangan Sukadami.